الخطبة الثاني خطبة دم أن لمحرم توسر إليرو يتين جم بنتندو إنن إمامو به الحمد لله دوكو خطبة أمام دوكو درس أمام في من إمامو به الحمد لله ميتي الله الذي شرفنا تدنير بهذا الشهر دو ليرو المبارك ودانو بارك تشريفا حتر دي تدنغول وعرفنا وجنة وعندنا ما فيه كون إمير من الخيرات إمرد مؤجريج والبركات بركة تعريفا حتر دي أندنغول وكلفنا أفوي بما فيه كون إمير من الطاعات إمرد دفتاريج والخيرات مؤجريج تكليفا حتر دي فوقول وضعف لنا أصواني إن فيه كون إمير الحسنات مؤجريج والأعمال الصالحات يقول لي لمؤجر ضعيفا حتر دي سوقول أحمدهم يتيم سبحانه وتعالى سويه façon no addiri no yettugol Allah udditirgol khutuba onka khutuba dimmo do e ka khutuba arano jumare fejjunde den de nyande e jumare den hande mo yi udditande yewtere nde wona gotum ahmadu mi yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala innahu kanko Allah kana ulat ke bina men rahiman ko yurmete do raufan ko hinnoto do e wa shahadu sayyidati la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadatan seede yagal takunu lana ngal na latano en fil jinani kal jannaji kanzan ngalu ma'rufan andangu wa shahadu seedeti anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu ko jiyaado makko wa rasuluhu alladhi on kana latido bi kulli al khairat kala mojireji din mawsufan ko sifurdo di allahumma ya allah fasalli jul wa sallim hisna wa barik wa da barki ala hadha an-nabiy al-karim والرسول أودو نلادو سيد السند العظيم كوهو جو كوهو بتدو ببه ذي القلب الرحيم جو مراد بيرن يرمتين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما جلد إكسي دائمين دومي ديدي متلازمين سينو دير ديدي ما دام الخير ما دام مؤجرين دهن دومي مألوفا كوهوان دي أنداني وسلم سنام تسليما حتر ده سينغل كثيرا دودنغان أيها الناس كونو يمبه بي تولي بكجولي ردو بميوني جلد an imamu wowlirani inna shahrakum hada ande deydu lewru modon wi'etendu jombente azimun ko mawnudu kaduru ko duriyemu bi mana ko mawnudu darja mudum fi mayr ko mawni jalilun fakhruhu ko mawnudum manti mayru on ko mawnudum azamahu almalik odo allahujo lando mawninindu o teddinindu al azamahu mawninindu almalik odo lando al azamu teddudo o mawnini do leeru haythu khalaqa noko kawtagi fi mayru al arsha arsikin wal kursi e kursi on walla hal e allu wangal wal qalama e karamongol woni khutuba on wiiri en andano sellima sella wastashhada usaydin tini fi mayru e wastashhida sahindina fi mayru al husayn e sayyidina husayn bin ali bin abi talib fanala bidalika hebori sabudun do a'la al mafakhir ko buri mawnude e mantorgol wal maratib e martabaji butila o warama li ashri nyande sappo mayru e fa halawna min shahri muharram e khalawna min shahri muharram balde sappo hino feƴƴi khalawna hino feƴƴi min shahri muharram e nder ndu do leru etendu jombente al harami teddundu sanata ihda wa 60 hitande capande jeego min hijrati immorde e fergu annabuwati annabako ngu ala sahibiha yodo e yowonu e dow wondiddo e ngudo fergu afdalus salati ko buri mojjude e kisiye wa salami e kisiye wa kana dhalika dun do latike sahindinegol ko duwoni e al hasan fi ardin e leydi yuqalu laha hinde wi e karbala ahallallahu Allah tabaraka wa ta'ala dagini bi qatilihi sabu waregol makongol kulla karbin wo ahallallahu Allah tabaraka wa ta'ala on dagini bi qatilihi sabu waregol makko kanko al-Husayn kono dum do sellade musibbe julbe ila ka ahallallahu Allah dagini don hara ila don sella ha kam yeto yon sello bay non mabbe pusi yo en tafsire kala kayide nyawhun hara en sinya layta gore nde hara en jam fotako ahallallahu wa alla dagini bi katili sabu waregol al-Husayn kulla karbin wa kala tampereji wa bala e kala jarrabuyeji kala Ja'faru odo Ja'faru as-Sadiq gongudo wo odo wi wo wujida tawa fil Husayn e al-Husayn 63 ta'anan yuwande capande jeego e tati
wa 34 darbatan soppanɗe kafa capanɗe tati e nayi wo sabu ko o wara ko bakatu wulli li mawti sabu mayde makko nden al ardu leydi wa samawati e kammuli ɗin wa amtarat wo kammo ngun toɓini saƴini daman gomɗi kono ɗum ɗo de mi inni on ɗum ɗo fo muɗum sella ɓuri makko hari waranoma ɓaari sayidna usman bun affana waranoma baba makko tigi sayidna aliya waranoma sayidna umar bun al-khattabi waranoma annabaɓe ne laaɓe waranoma kam wullali e saƴinali gonɗi wa salamatil aflaq wo bangeji ɗin fo niɓɓiti minal kusuf immorde e weñugol nange wastadda tiiɗi sawadu samai wo ɓawlugol asama wadama dalika wo ɗum ɗo dumorini yaskin wolirini salasata ayamin balɗe tati wal kawakibu e koode ɗen aflakiha e laawi majji on tata ha fat ko ɗum ɗon fo muɗum huɓiti niwre wazumatil ahwal mawni e ko ɗum woni nambara on mawni nambaraji ɗin hatta zunna ha sikka annal qiyamata wonde dargal ngal qad qamat ngal darike kayfa wo ko honnole hatta ɗum haɗa hatta ɗum wona kayfa la ko haɗata ɗum kayfa la ko haɗata ɗum wa huwa o ibnu sayyidati ko ɓiɗɗo oɗo sonnajo ko hojo fatimata zahara wa sibtu sayyidil khalaiqi ko tanirawo ko hojo tagore nde duniya ka aduna wa ukhra e kala harafo wa kana latika alayhi salatu wassalam ne laɗo allah min hubbihi no jeeya e giggol makko e yiɗugol makko fil husayn yuqabbilu himo nunnotono shafatahi toni makko ɗin wa yahmiluhu himo wundotonomo kathiran ko ɗuuɗi ala katifayhi ka hoore balaje makko fa kayfa ko honno law ra'ahu mulkan si o yi'i o himo waali ajji ala janbayhi e hoore becce makko ɗen shadid al atas ko tiiɗuɗo ɗonka wal ma o ndiyan ɗam bayna yadayhi no yeeso makko wa atfaluhu pay koye koye yaswihuna hino sonka bil buka e sabu wullugol alayhi e dow makko la saha alayhi salatu wassalam ho haray sonkay e hoore makko kadi o ɗo mo jam e kise woni e muɗum wa kharra o suyay maghshiyan ko faɗɗaɗo alayhi e dow makko fata assafu sune rahimakumullahu yo allah yurme on ala hada sibiti e dow maygol oɗo tanirawo as-sa'idi e malaɗo ash-shahidi yanɗo sahidi wata sallaw hison bima asabaw sabu ko heɓi makon amma salafa lakum gay kon ko feƴƴani on min mawtil ahrar immorde e mayɓe rimɓe wal abidi e jiyaɓe wattaqullah hulon allah haqqa taqwahu no hana hulirede noon joɗoɗa ɗo hutuba arana on immanoɗa hutuba ɗimon al hadis addugol oɗo hadis wo idha hushira nnas yimɓe ɓe moɓitoyama fi arsatil qiyam ka tere ñande dargal nada munadin ewnotoɗo ewnoto min wara e hujubil arshi ka ɓawo heedode arshi ton oyna ya ahlal mawqif ko no yimɓe dariɓe ɗo hande guddu absarakum hippe gite monɗe hatta tajuza ha feƴƴa fatima bintu muhammadin fatajuzu feƴƴa alayha e hoore makko tawa hino e hoore makko o feƴƴa hara himo ɓorni sawbun conci makhdubun firsinaɗi e moddiniraɗi bidamil husayn ƴeƴan al husayn wa tata'allaqu bi saqil arsh tawa hino wengi ka koyɗe arsi wa taqulu hara himo inna antal jabbarul adl allah ko a woni e huwowo ko faala nunɗuɗo o jabbaru huwowo ko faala al adlu nunɗuɗo aqdi ñaaw bayni wa bayna man qatala ibni hakkunde an e on warɗo ɓiɗɗo an on fa yaqdi llahu allah ñaawa baynaha wa baynahu hakkunde makko kanko nene fatima e hakkunde warɗo ɓiɗɗo makko on taqulu o inna allahumma ya allah shaffi'ini tefinanan fi man baka e kala ɓen wullunoɓe ala musibati e dow waregol angol fa yushaffi'uha allahu ta'ala wo allah tabaraka wa ta'ala e fi man baka kala wullunoɓe ala musibati e dow masibo mum heɓi on kala wullunoɗo yurmini allah tefinan e makko fa yushaffi'uhu llahu allah tabaraka wa ta'ala fa yushaffi'aha allahu allah tefinamo ta'ala to ɗon fihim e fi maɓɓe wa anhu e fi makko annahu koni qala wi akhbarani jibril wo humpitilan jibril anna al-husayn wonde al-husayn yuqtalu o warirama bishatiyi al-furat ko in ismu makani ni ko inde nokkure ni
wa anhu e gaay makko yettama e makko toujours annahu no kanko qala o wi ahabbu ahli bayti ko ɓuri yiɗede yimɓe suudu an ɗum fop ilayya ka an alhasan wo ko nelaɗon makude ɗum wal husayn aw kama qala ma no woliri noon kono noon ɗi konguɗi mantaɗi ɗo o hore al husayn enene fatima ha feƴƴintina dey mi laaɓanayi e reedu haray ɗiɗo sella haray ka hutuba he on tigi hutuba ha ka selli ɗon o taro haray ko ɗum ɗon ɓuri labeede haray ko ɗo hutuba ɗimmo on hatti sa gayni ɗum ɗo waɗana jama on du'a fewtita e maɓɓe waɗanaɓe du'a yamira darne jippoɗa julnaɓe darɗe ɗiɗi ɗe raɓɓiɗa ha ɗe juuta kadi ha hara ko hawruɗe haranayo jama on soñjo wallahu a'la wa a'lamu toujours hino numéro téléphone ji ɗin 628 60 53 09 664 ka Areba même numéro 657 ka Selcom même numéro 631 ka Intercell même numéro wonande faalaɗo e min humpodir ka email kadi on waɗa e abdoullahi kala @gmail.com wallahu a'la wa a'lamu.